Nibyo koko igihugu cyacu kirakomeye mu isi, gifite ibisubizo bikomeye cyane kubera Congo Basin yacu, imwe mu bihugu bikomeye mu isi, bishobora gukoresha imbaraga zituruka ku mirasire y'izuba n'izindi ngufu zisubiza nyine, kandi tureba imbere cyane. Igihugu cyacu cyakoresheje imbaraga zitandukanye n'iz'ibindi bihugu, ntabwo tuzi impamvu ibi byose byaba biri kutubaho nyine. Imyaka 13 ishize twari dufite umutekano, nyuma yaho bitewe n'imitwe yagiye yinjira mu bihugu byacu, byatumye umutekano wacu ugenda wangirika. Mu minsi ibiri ishize, ku wa mbere no ku uyu munsi mu gitondo, naganiriye n'umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo wampamagaye kugira ngo tuganire ku kibazo kubera umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Yigaragaza nk'umuhuza w'amahoro, ariko afite ingabo zirimo kurwana na FDLR ndetse no mu kurwana n'umutwe wa M23. Ku mabwiriza y'uko aba bantu bagomba kuba muri Congo kuko ari abaturage b'u Rwanda cyangwa ba M23 atari abanyarwanda. Yeye ni umuyobozi w'ishyaka rya Union for Democratic and Social Progress UDPS, ishyaka rya politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, rikaba ari ishyaka rikuru kandi rikomeye mu gihugu cya Congo nyine. Yarisimbuye se Etienne Tshisekedi wabaye minisitiri w'intebe muri Zaire, ndetse akaba ari n'umuyobozi mukuru wari ukuriye nyine Seseko Mobutu Seseko. Félix Tshisekedi, umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, avukiye Kinshasa tariki 13 Kamena 1963. Félix Tshisekedi nyuma ya gatoya nibwo yaje kuba umuntu ukomeye cyane nyine ava nyine mu Bubiligi, yumvishemo kuba umunyamuryango ukomeye cyane, bituma ashinga ishyaka bita Babla Volunteers. Ababyeyi ba Félix Tshisekedi ni Etienne Tshisekedi wabaye minisitiri w'intebe wa Congo Zaire inshuro 3 nyine, ubu yabaye Repubulika ya Demokarasi ya Congo, na mama we Marite Kadapu Wajiba wabaye umujyanama muri Presidence w'1996. Nkuko twabivuze nyine haruguru cyane, mu 1995 kugeza 1945, Tshisekedi yakoreye kandi turi Buruseli nyine mu Bubiligi, aho yabaye umunyamuryango ukomeye cyane mu Bubiligi mu ishami rya UPDS, ishyaka ryari rikomeye cyane muri politike muri DRC muri icyo gihe nyine. Nyuma y'uko Félix Tshisekedi asubira mu gihugu cye nyine cya Congo, yashyizeho kandi sekreteri mukuru w'ishyaka rishinzwe ububanyi n'amahanga mu isi nyine rya UPDS. Ubwitabire bwa Tshisekedi mu ishyaka byatumye aba umunyamuryango mukuru washyigikiye perezida mu 2016, kandi muri 2018 yabaye umuyobozi mukuru w'ishyaka rya UPDS. Nanone kandi w'igihumbi 1995 Félix Tshisekedi yashakanye na Denis Nyakulu. Ubwitabire bwa Tshisekedi perezida wa Congo ubu ngubu, ubwitabire bwe nyine muri 2015 byatumye aba umuntu umuyobozi nyine ukomeye muri UPS, ishyaka ryari rishyigikiwe ndetse rigenzwe nyine n'abantu baba bashinzwe nyine kuzana amahoro muri Congo. Kandi muri 2018 yabaye umuyobozi mukuru nyine w'iri shyaka rya UPDS. Nanone kandi Félix Tshisekedi 1995 yashakanye n'umugore bita Denis Nyakulu ukomoka i Bukavu mu gihugu burasirazuba bwa DRC. Nyuma yo gutandukana nyine muri 2001 yashakanye na Maite Kabulu Jekiwa, babyaranye abana babiri nyine, Félix Tshisekedi na Christian Tshisekedi. Nkuko twabigarutseho nyine haruguru muri 2018, nyuma y'urupfu rwa Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi yatoranyijwe n'itsinda rya UPDS, rwo ni ishyaka ryase mu matora ya perezida nyine, yatsinze amajwi menshi mu matora nyine, aza kuba umuyobozi ukomeye cyane, arahira tariki 13 kugeza tariki 20 Mutarama 2019. Tshisekedi yabaye perezida wa gatanu nyine igihugu cya Congo wagiye ku butegetsi ku buryo bw'amahoro nyine. Naho muri 2021 Tshisekedi uyobora umuryango wa Afurika wunze ubumwe AI yaganiranye inama na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, ubwo bitabiraga inama ya G20 yabereye i Roma mu Butaliyani ku itariki 30 kugeza 31 Ukwakira 2021. Tshisekedi na Joe Biden baganiriye ku kurinda ishyamba rya Congo Basin rikenewe cyane ku kirere cy'isi. Ni gute umugabo yaje kujya ku butegetsi nyine, akaba afite ibintu byinshi biri kumubuza uburyo bwo kuyobora cyane, aho M23 ari kwishinja kuba ari abanyarwanda nyine, kandi bizwi neza cyane ko nyine ari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Hakomeje kubira ibice byinshi cyane nyine mu isi ndetse hanakorera. Ese biraza kugenda gute nyine? Kurikirana ikiganiro sobanukirwa hamwe na Justin Film Muhire nyine hanga kuri Mugi TV, kandi subscribe tubona umunsi ku wundi.